Tonye bienine na ndia Ayuthi kuma AKACHIU IGEMBE South rubejete amwe na kwambirire matinda jao kenda bateka ukumekire mantu ja mathuku batongeretwe mu karirigiti wa Newton Kenya baruga nibo kurukira kagita gako mu kwaga ngugi na kuni bakuromba thirikari kubateithia gukinyaniria kiroto kiao. Semanitie bari antu babethi kuma wandi-ini AKACHIU gicigo-ini kia bunge kia IGEMBE South na kugita igamba batemama no mwanka baicwire bakuthithia ni kenda bacebe bani na mantu jatiagirite mugongone na ubambiria ligi ya mubira jwa maguru indi nayo ni ligi barumiriritwe ni mathina ja maingi ta kwagia nguo na into bingi bya micetho. AKACHIU Premier League ira twajire twe captains na sethi ba AKACHIU tona this already tomba kuria otheri at least ito that na kaliga ka keep youth beto busy na tori promote talent ira to na sio AKACHIU so bana amanto ya maya ke yeto ya itra youth kanya muno ka still tori okuria talent sio to youth ondo to na youth baba inge bende te mobira to na youth beto baba inge bena talent inde batona kanya ko bakuri no to that to etera monkara leaders bakareta league. But this league tena leaders kinya bareko kana tere mutore ko robu the league captains bongo boy that initiative kenda bombo promote talents yabo na focus go the captains ba AKACHIU to make sure at least team mo kuma ke count nara together tuna team mo kuma ke count together tuna abroad ka network connect players better especially by young together be set the league reden to set angusia home mtu ngwire ke mngaro tukamwa kuretra imanu kedra ni Chelsea kwa tukayuso to asetha cia team challenge nene ni kwithira youth batithera bena bia cio so inabidi mtu anaomba mzazi ile kidoa anapata iyo akuya to facilitate na kienda kioneki kikiao gitaure utheri bariromba antu bawendi bubwega bario atongeria kubatetheria nabo bagatambia uteithio bukire antu babethi bangi maturene tukwaji our leaders ukethira uwengwe kuwe leader ikuya ku kurantha kanchobi na bangi woba tikwithira weko ku wata ndaka mbaru ki mantara yomba kwethia atia ubatethi pato ya kariba AKACHIU tutirona ito thera tukimenya kuna youth development funds na so far itatukinyila pato tukaria kariba ba AKACHIU no twetere ki county government na national government ito kwa appeal ke bonde tafadhali kwa tuika na kanya konta grabe na ko ibe yabato atidi kenda tomba nyabato kuri youth beto MP John Paul MCA Mithika tukona ko nyaligi rendelea women rep tunaomba pia tu support kuna Kamashinani Foundation tukoromba pia asikie kilio chetu atu support. Dennis Mugendi Weru Njuma wandi-ini AKACHIU IGEMBE South County ya Meru.